Romozoni litakumsa dirribsa jechuun jaalmarroo lol'aana gidaamii gandi giraayisoo kaaggodhamee rukutame miliqetor yeroo hedduuf daggal keessa dhoksanii yaalchisa turan yeroo amma yeroo hawaasaan argame aana gidaamii naannoo abunna koomaat jedham keessa du'e jira xummurji mudde darbe keessa jajaan poolisii godin qeellam wallaggaa toog kan inspektar Zalaalam Namoomsaa jedham akkan jechuun dubbat ajajaan waraanaa jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhoskaatiin daggala keessatti yaalchisaa turanii yeroo amma kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo abboonnoo qomaattir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Viidiyoon ijjeefamu kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroo himtuun fuul waajjir dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaaleetiif godinaalee hedduu dabalatee bakka hedduun maxxanfamuun sobii akka jaba hool baasee balalii unjeetti fakkaata. Yeroo dheeraan durduun isa himamuun ormi dhiichise firri kaboo'eef ajajaa waraan bilisummaa Oromoo yookaan wobo zoonii lixa kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroon erga du'eer jedhame mameen bood miidiyaa warra Qaataar Aljaziira irra dhiyaachuun dhaadachuun isa falmiqaaf. Falmi tanalleen duub namootaaf miidiyaaleen hedduun intarvii yookaan gaafiif deebii marroon dubbat qofa osoo hin taane viidiyoo guutuu nam kan irra argamti jedhan maxxansuun sob mootummaa Itoophiyaa yoo balaaleffatanii kaadireef rogeeyyiin mootummaatti hidhata qaban viidiyoon miidiyaa Aljaziiraa kan irra baattuun turuu immoo marroon ammallee akka lubbuun hin jircichanii mormuun jabeessanii barreessaa turan fuulli miidiyaalee hawaasa torbaan kan keen maal fakkaataan gaafii qaafte kanaaf waan gabaabduu irra qeencessuuf murteessan namni qaafa'oo duraanii nageessa oddoo duubi akkan jechuun tiwutar isarra barreesse mootummaan marrojjeessu dubbata eegisuun tiivi irrallee itti mul'atu viidiyoon sob ta'uu dubbatama qulqulleeffatanii jechuun Aljaziira gaafata aktiivistiin mootummaa Hakiyyar argee jedhame immoo waan argee waan rifat fakkaata Aljaziira irra maal arga jira maalti ta'uu jir jechuun yaabsate gaafata Oromoonni mootummaan sobdu jechuun qeeqan immoo baay'een isaanii ni qoflaan hedduun mata jabeennaaf sob mootummaa kan dhaadheessoon qoosaa akka maxxansanii Oromoo himsfarra maxxans namni miidiyaalee mootummaa sobduu propagandistii kana manansilaanaaf jaalmarroo maqaleetti ijjeefamu keen fudhatanii turan Itoophiyaan osoo nam tokkin ijjeesin maqalee qabattan mallee sobuu jirti kaje daayirektarii OMN Finfinnee duraanii Girma Guutamaa marroon lubbuun jiraachuu qofa osoo hin taane akka gareettu dagaaguu jir jechuun aniin du'ee jettanilleen isin basaasa jir jechuun mootummaa qoos kaadire mootummaallee keessa tokko hataayi hoogganaa namoota dhuunfaatiif dhaabbilee gargara maqatti baasuun arrabsuun beekamaa ka'edha naayiloo addunyaa immoo girrisaan girrisuu malee sammuutti waxiinxalee hubatiin qabu jedha viidiyoo TV Aljaziiraa sagantaa The Extreme irra gadhiifamte haalaan dhageeffadhe jedha viidiyoon sun gaafiif deebii yeroo komaand poostii wallaggaa afran irra labsamtu waraabamte marroon ajjeefame jedha isirraanfadha jechuun barreessa dubbiin kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarrootuun falmisiiftoo osoo hin xumuramiin torbaan tokko keessa yeroo lammeessoo boson Oromiyaa keessatti osoo himamu diisirra kadubbat mucaan dirribsa lammeessaa jechuun kumsa dirribsaa VOA afaan Oromootiif Amaarifaatiin gad ba'ee jiraachuus akkan jechuun mirkanees kumsa ድሪባ በድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ አይደለሁም አለ haasawi marroo katorbaan tokko keessa yeroo tokko qofa osoo hin taane yeroo lammeessoof Aljaziira irra dhiyaatu rogeeyyii mootummaa waan hidhaan kut fakkaat lubbumaan jiraaf isanti dubbachuu jiraa miti kajedhu kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarroon haleella uummata nagaa katorbaan kan dabalate mootummaan itti matullee waakkachuun addunyaa rifachees haal kara qoosaatiin mootummaa irra godhamuu jiruun fuulli miidiyaalee hawaasa marroon akka haadireen amantuuf OBN irra ba'ee dubbachuu qab jechuun gaafachaa jiru cufaa fuduun mucaan mata guduruu hawaraalli Oromiyaa bobbaasu kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarroon lubbuun jiraachuu yeroo lammeessoof deebi'ee mirkanees labeling OLA as a separatist group is another flaw that መሮ የለም መሮ ተገድሏል መሮ ሞቷል እየተባለ ብዙ ሲወራ ይሰማል ሰምተዋል ይመስለኛል እርሶም አንዳንድ ጊዜ እንደውም በምስል የተደገፉ መረጃዎች ሲሽከረከሩ አይተናል በሌላ በኩል ደግሞ መሮ ነኝ ያሉኝ ነው እርሶ አሁን እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች ይሰማሉ እንግዲህ መንፈስ አይደለሁም ከኔ ጋር ያወራፍ ነው ሌላ ማረጋገጫ ሊሰጥ አልችልም ሰለሞን እሺ ለጊዜው ይበቃኛል አሁን በሙሉ ስሙ ልጥራውት ወይስ ደግሞ በመሮ ብቻ ላነጋግሮት ተመሮ አነጋግራል እንግዲህ ትናንት የወጡ ዜናዎች ብዙ ሰላማዊ ሰው ምዕራብ ወለጋ ውስጥ እንደተገደሉ ተነግሯል
መንግስት ደግሞ እነዚህን ሰዎች የገደሏቸው ኦነግ ሸኔ የሚላቸው ታጣቂዎች ናቸው ብሏል። ምንድነው የእርስዎ ምላሽ ለዚህ? ሰለሞን መንግስት ኦነግ ሸኔ ነው የገደላቸው ካለ እንግዲህ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት ፈልገህ ማናገር ነው ያለብህ። መንግስት ገዳዮቹ ኦነግ ሸኔ ናቸው ብሎ ደግሞ ክስ አቅርቧል። ስለዚህ ኦፊሻሊ የቀረበበት ክስ ኦነግ ሸኔ የሚባል መልስ ብሰጥ አይሻልም? የማይመለከተኝ ስለሆነ ማለት ነው። እናንተ ኦነግ ሸኔ ናችሁ ነው የሚለው መንግስት። እናንተን ለማለት ነው ምሮ መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለው። ይንገሩኝ እስቲ ማን እንደሆናችሁ እናንተ። አንተ ቤተሰብ ያወጣልህ ስም ሰለሞን ሆኖ እያለ በሌላ ሰለሞን አይደለህም ወይ ቦጋሌ ወይ ደግሞ ሌላ ጫላ ነህ ብለህ ትቀበላለህ ብዬ አላምንም። ስለዚህ እኛ የማይመለከተን ጉዳይ ሳንጠራ አቤት የምንልበት ጉዳይ የለም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነን። በዚህ ስም ደግሞ የቀረበብን ክስ የለም። የምመራው ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው የሚባለው። በዚህ ሰራዊት ላይ ደግሞ ምንም አይነት ክስ በእነኚህ ሰዎች አልቀረበም። ምሮ በዚህ ትናንት ተፈጸሙ በተባሉትም ይሁን እስከ ትናንት በተፈጸሙት ግድያዎች ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ አለ? የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደዚህ አይነት ግድያ ውስጥ እጁን አያስገባም። በዚህም አይነት መልኩ ምንም አይነት በእኛ ሰራዊት የተከሰተ ግድያ የለም። እንደዚህ አይነት አንድን ብሔር ዕላማ ያደረገ ጥቃት ይቅርና አንዲት ነፍስ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ ማለቴ የሲቪሊያን ወይ ደግሞ የንጹህ ዜጋ ነፍስ ብትጠፋ ሀርሽ የሆነ በጣም በዲስፕሊነሪ የሚጠየቅበት ይሄንን አይነት ግድያ የሚፈጽም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህግ ነው ያለንና ይሄ ነገር ተደጋገመ። ይሄንን ደግሞ ብዙ ዩቲዩበሮች ከሁኔታው ርቆ ያሉት አክቲቪስቶች ንግድ አድርገውታልና መወቃቀሱ መወነጃጀሉ ለነኚህ ለሚያልቁት አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ አንበል ኢትዮጵያዊም አንበል ለነዚህ ለሚያልቁት ንጹሃን የእግዚአብሔር ፍጡር መጫወቻ ቁማር መሆን የለበትምና እንደዚህ አይነቱ ግድያ ኢትዮጵያ ውስጥ በዝቷል። ማጣራት ያለበት ገለልተኛ አካል ያጣራ ብያለው። ከመላልሶ ስለተነገረ ብቻ የሚለወጥ ነገር የለም። አንተን ገለናል ብለው ብዙ ዜናው ሲሰሩ ነበር እንዳልክ ውሸቱ በዛ። ማፍረስ፣ መግደል፣ ማፈናቀል ቢሆን ስራችን ይሄን አይል አመት አይወስድብንም። መሮ ቆረጥና አይደለንም። እሺ እና ተስፈኞች ነን። ተስፋ የቆረጠንም በዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው እኛ ደግሞ አሁን በዛ ደረጃ አይደለም ያለ ነው። ከዚህም በፊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪ ጨምሮ ሌሎችን መሪዎች ወደ ሀገር በገቡበት ጊዜና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለሁለት ለሶስት ተከፍሎ ትጥቅ የፈታበት ጊዜ ይበልጥ ብዙ መከራና ብዙ እንግልት ውስጥ የገባንበት ጊዜ አልነበረም። የዛንም ይሄንን ነገር አላደረግንም። እንኳን ዛሬ በዚህ ደረጃ ያለንበት ጊዜ ቀርቶ እዚህ ጋር ግን መንግስት ብቻ ሳይሆን ከጥቃት ተርፈናል የሚሉ ሰዎችም ጭምር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ናቸው ይሄንን ጥቃት ያደረሱብን እያሉ ይናገራሉ። እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን የእናንተ ሰራዊት ላለማድረሳቸው የምታደርጉት ክትትል፣ ቁጥጥር፣ የምትወስዱት እርምጃ አለ? የተጨበጠ ምን አድርጋችኋል እስካሁን? ይሄንን ቅድም እንደነገሩኝ በስነ ምግባር የታነጸ ነው የሚሉትን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ለመቆጣጠር ጥቃት ሲፈጽም እኮ ነው አንተ እርምጃ የምትወስደው። እርምጃ መውሰድ አይደለም፣ ጥቃቱ አልተፈጸመም። እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ጥቃት ይቅርና አንዲት ነፍስ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ ላይ ብትጠፋ የሚወሰደው እርምጃ በጣም የከፋ ነው ያልኩህ። እንደዚህ አይነት ህግ ነው ያለን። ተላልፎ ቢገኝ ይረሸናል ነው የምልህ። እንደዚህ አይነት ነገር ክትትሉን አይደለም እርምጃውን አይደለም በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከብሮ ስለማያውቁ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ እንደዚህ አይነት እርምጃ ወስደናል እንልህ የለም። Yokin hojjaddu yokin baraddu lameen irraa tokko filaddu